Odvjetnik u Kanadi svakoj strani, vlasniku i kupcu, uzme oko $1.500 i to plaća vlasnik svoga odvjetnika, kupac plaća svoga odvjetnika i zakon je zabranio da vlasnik i kupac koriste istog odvjetnika. Ali dosta ljudi kažu, ne želim potrošiti $1.500, mogu ići kod odvjetnika od vlasnika. Ne, zakon to ne dozvoli, svak treba imati svoga. Znači oni u principu ne pišu ugovor. Odvjetnici ne pišu ugovor, oni su tamo samo sigurnost da poplaćuju sve, da prebace nekretninu je tako. Da, samo mali detalj. Banka koja kreditira i šta ima kupac ko kaparu ili koliko podlaže, to da na račun svoga odvjetnika. Na dan kad se ključi izmijenjaju, odvjetnik od kupca to prebaci na račun advokata za vlasnika i advokat za vlasnika isplati provizije i vlasnika. Kada mi dobijemo poziv od advokata od vlasnika da su mu novci sjeli na račun, onda ja ko agent koji prodaje preda ključe agentu koji zastupa kupca i onda im nosi ključe. Kupac ne može isplatiti direktno vlasnika. Ja mislim da je to vlada uvela da smanji pranje novaca, jer mi ko agenti trebamo zapisivati te neke dubinske analize pranje love. Ali isto treba advokat, imaju dupli sistem.